Matam sang na tumin na lairuraba Prime Minister Manipur da laklamdei Churachandpur da chatuna IDP singa hakthengna na unakibaga loina na Kangla da pangthokpa thoram da wangankre lupa crore lising amaga chani changna paikhatpa development project sing sangakre Prime Minister Narendra Modi na ngasi lupa crore lising amaga chani gi development project sing sangakre Imphal gi Kangla da pangthokkiba thoram amada Prime Minister na haiki nauna sangariba project sing asina lamdam asigi miyam da chawna kanaba fanganbaga loina na Naharul Singh thabak tawnabagi khudongchaba fangalagani lupa crore lising ahum ga chatruk changna paikhatpa Manipur Urban Roads Project amasung lupa crore chamanga changna paikhatpa Manipur Infotech Development Project na miyam da chawna kanaba fangalagani haina palladuna mahangna haiki anoba project sing asina Imphal gi road infrastructure fagadhanbaga loina Manipur gi chawkhot thorang da chawna mating oinaragani India na ningtamba fanglaba matung da laiba sigi nongchup amadi kha thangba saruk sing da semgot sagatpagi thorang kaya paikhat ki haina palladuna mahangna haiki Hariba lamdam sing adugi Naharul Singh da anoba khudongchaba kaya fanganba ngamki kunngama thoi chuba chahi cha asidi awang nongpok amasung nongpok thangba India gi damak thani India government na matam pumnamakta Manipur chawkhut hanaba honaduna lakli maduna maram oiraga state asigi growth rate tamna fibam phagalakle kumja 2014 gi mamangda Manipur gi growth rate chada ama yoramde ngasidi khongjel yangna chawkhalakpa miyamna uba fangle Manipur da infrastructure sengwatna bagi anoba panduf ama hangdokle Khongjel Yangna National Highway amasung atai lambi sing semgat sagat pagi thabak paikhat paga loina khungang sing fauna balambi pumna wangning thina semgat na bathawrang lokhale Smart City Mission gi makhada semgat sagat pagi thawrang kaya Imphal da paikhale haina palladuna mangna haiki lupa crore cha kaya gi project sing Imphal City da paikhatuna city asi India gi mangjil thaba city ama ohenna bahonari miyamna matam kaya gi mamangdagi anoba civil secretariat building ama Manipur da lehenning bagi apamba lerekli haina palladuna mangna haiki hojikti anoba secretariat building saba loiduna da khudong chaba kaya fanganba ngamlagani state asigi miyoi kaya Kolkata amasung Delhi da toina chatpagi matangda Prime Minister na haiki state asigi miyamna Kolkata amasung Delhi da chatpada khudong chana bagi damak hariba metropolitan city ani aduda Manipur waban sare lamdam asigi nupi oibi singna hiram khudingmakta mangjil thaduna lakli haina palladuna Magna haiki nupi singda matik mayai hapkatuna atma nirvar bar ki saruk ama oina mipal tangdaba lamdam ama oihanba ngamlagani nupi sing khaktagi oiba ima kaithel kaya sagatuna Manipur gi nupi singi mateng pangnaba thorang lokhale matam amada pochai puthok pusin tawbada khudongcha daba kaya marumayok naramba maramna Manipur tangai fadana Changdaba yaraba polam sing fangdabagi awaba mayok narammi hawjikti lengang na khanaba thorang kaya lokhatuna micha miyamgi tangai fadana changdaba yaraba polam sing matam chana fanganba ngamle goods and services tax GST gi matangda Prime Minister na haiki lengang na GST gi chang hantahan khiba maramna Manipur miyamna chawna khudong chaba Fangalagani sapon shampoo koktai na bathau firol amadi khongup na chingma numit khudingi seasonariba polam singi mamal hantaragani cement amadi yum sabada changliba tai polam singi mamal su hantaragani India gi ningtam ihoda Manipur na lawkiba thodang sing tharaduna mahangna hai Indian National Army INA na Manipur gi laimai da ahanba oina India gi firal chingkhat ki state asigi mathauna faraba miyoi kaya na India gi ningtam fangnaba honabada maru oiba thodang lawki haina sthagat phongdoki India gi ningtam landa Manipur gi miyamna lawki thodang sakhangba oina Andaman and Nicobar Island na Mount Harriet ki maming onthoklaga Mount Manipur haina mingthot piki masi pumnamak Manipur gi freedom fighter singda ikai khumnaba utpagi mayek senglaba khudamni hauji masu Manipuri macha kaya India gi ningtam bangak na balaiba sigi tongan ba mafam singda mathau tawri haina palladuna Prime Minister na haiki Operation Sindur chathakiba matamda malem gi miyamna Indian Armed Forces ki mapangal mayek singna khangba ngamkre Operation Sindur mai pakhibada Manipur gi mathauna leiraba lanmi singna chobo thodang lawki lamda masagi Deepak Chingkhamna Leibak ki damak thawai tha khibadu matam pumnamak taning singduna lehoragani haina sumangna phongdoki Sana khonabagi lamda Manipur na lawriba thodang sing tharaduna Prime Minister na haiki sana khonabada thoidok hendona haithoi sing thoiraba state asigi sana roi sing busak khangba oina leibak ki ahanba National Sport University ama Manipur da lingkhat khibani Khelo India scheme amadi Olympic Podium scheme paikhatuna Manipur gi sana roi sing bupungning thoganaba thorang kaya lokhatki polo masana chawkhut hanabagi pandamda marging polo complex semgatuna malem gi khwaidagi wangba polo statue khinki madugi sumathakta lamdam asigi Olympian sing ikai khumnaba oina Olympian Park amasu semgatki Khelo India Niti na chingba National Sport Policy na Manipur gi Naharul Singh da chawna kanaba fangalagani haiba wafam sumangna phongdoki Manipur da ingtapa phibam lehanaba lengang na thorang kaya lokhali haina palladuna Prime Minister na haiki relief camp ta lairiba miyoi sing mausagi punsi da hanjul hannaba lengang na lepalaita na honari IDP sing na lainaba gi damak anoba yum lising tare sare Manipur gi oina lupa crore lising ahum gi special package ama handak ta
ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ IDP-ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 500 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ, ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯁꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯕꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 4ꯗ ꯁꯥꯕ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ MLA 10ꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ PM ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯖꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ 10ꯅ PM ꯃꯣꯗꯤꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯋꯤꯊ ꯑꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ BJP, KPA ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯠꯄꯤ ꯅꯩꯕꯤꯕ, ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ, ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ, ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ PMꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯂꯣꯟ ACꯒꯤ BJP MLA ꯐꯨꯟꯖꯥꯡꯒꯦꯡ ꯕꯥꯜꯇꯦ, ꯇꯤꯄꯥꯏꯃꯨꯛ ACꯒꯤ BJP MLA ꯉꯨꯔꯁꯥꯡꯂꯨ ꯁꯅꯥꯆꯦ, ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ACꯒꯤ KPAꯒꯤ MLA ꯁꯤꯟꯂꯨꯟꯊꯥꯡ ꯃꯥꯂꯨꯡ, ꯍꯦꯡꯂꯦꯞ ACꯒꯤ BJP MLA ꯂꯦꯞꯖꯥꯃꯥꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ, साइकोट ACगी BJP MLA पाउलियालन हाउकिफ, चुरचानपुर ACगी BJP MLA लानलियानमांग खौते, टेक्नोपल ACगी BJP MLA लेटपाउ हाउकिफ, साइकुल ACगी KPA MLA किमोन हंसिंग हाउकिफ, साइटू ACगी इंडिपेंडेंट MLA हाउखोलेट किपजेन अमसुंग कांगबुपी ACगी BJP MLA नेमचा किपगेनी। MLA सिंगना एजेंसी सिंगदा फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना PM मोदीगी चुरचानपुर खोंगचट असे इतिहासिक ओइबदा नतरा मणिपुरगी तुंगी पॉलिटिकलगी मायोंदा अहोंगबा अमा सोइदना पुरकनी हाइबगी थाजबा लै अमदि मखोइना तालिबा डिमांडसिंग अदु डायलॉग चथादुना सेंट्रल गवर्नमेंटना सोइदना पिरकनी हाइबगी थाजबा लै हाइरि पनबा याइ। प्राइम मिनिस्टर ना ngasi चुरचानपुरदा पांगथोखिबा पब्लिक मीटिंग अदुदा शांति पुरकनबा अमना अमबु ngakpiduna chawkhotpa puraknaba hotnagadabani haibaga loinana इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन सिंगबु नौना खुंदा लैता हन्नबगी दमक स्पेशल पैकेज सु लाउथोखि हाइरि। इंडिया गवर्नमेंट ना मतम पुंबदा मणिपुर मियामगी दमक लेपली नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना चुरचानपुर की पीस ग्राउंड वांगांगबदा इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन IDP सिंगी लुपा क्रोर 50,000 की स्पेशल पैकेज अमा लाउथोखरे। मयूम मकई थादोक्तुना लांजेनरिबा मियोइसिंगीदमक मांगजौना लुपा क्रोर 500 काइथोकपा लैख्रबनी। पीस ग्राउंड तिनखिबा मियामदा वांगांगलदुना प्राइम मिनिस्टर ना हाइखि लेबासिगी ओइना ट्राइबल कम्युनिटी पुमनमक चौखटहन्नबा होतनबा हाइबसि ख्वाइदगी मरुओइबा थौदांगनी। ट्राइबल एरिया सिंग चौखटहन्नबगीदमक अहानबा ओइना धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्तरकर्ष अभियान चटनाहनबा हौरे। मणिपुर की कल्चर द नुपी सिंगबु मतिक मयाई पीनबगी थौरांग मयेक सिंगना उबा फंगी। लेंगांगनासु नुपी सिंगी मतिक मयाई हेंगतहन्नबा थौरांग कया लौखटली। मणिपुर की नुपी सिंगी खुदोंगचानबगीदमक लेंगांगना वर्किंग वुमेन हॉस्टल कया सागली। स्टेट असिबु इंगतप्पा नुंगाई याइफबा अमसुंग खुमांग चौसिनबगी खुदम अमा ओयन्नबा लेप्पा लैतना होटनरी। मणिपुरबु मपुंग फाना सेमगत सागतपगा लोइनना अथुबा मतमदा IDP सिंग निंगथिना खुंदा लैता हंदुना इंगतप्पा लमदम अमा ओयहन्नबा होटनबदा सेंट्रल गवर्नमेंट अंगम्बा थौदांग लौगनी। लुप खुदिंगमक इंगतप्पागी लंबीदा थोरकनबा अपील तौरदुना प्राइम मिनिस्टर ना हाइखि इंडिया गवर्नमेंट मतम पुंबदा मणिपुर मियामगीदमक लेपली। मयूम मकई लैजदबा मियोइसिंगीदमक येंगलगा अनौबा युम 8,000 सानबा थौरांग लौखटली। मणिपुरदी तुंगी आशा चावना लैबा मफम अमनि हाइना पल्लदुना महांगना हाइखि लाइबक थीबदगी कांगलुपकी हाना सुनाबना निंगथीरबा लमदम असिगी मिंगचत थियले। मयूम मकई थादोक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा चंगदफम लौदुना लैरिबा IDP सिंगा उनदुना मणिपुरदा अनौबा आशागी मंगाल अमा पीबा ngamlagani हाइबगी थाजबा थमलमले। मफम खुदिंगमक्ता मपुंग फाना सेमगत सागतपगी थौरांग पाइखनबगीदमक इंगतप्पा फिबम लेहनबा तंगाई फदे। हौखिबा चही 13 मनुंगदा अवांग नोंपोक लमदमगी तोंगान-तोंगानबा मफमदा थोखिबा हाना सुनाबगी थौदोक पुमनमक मपुंग फाना वरोइसिन पुरखि। हौजिक्ति मियामना इंगतप्पगी लंबीदा माइ ओनसेलक्तुना चौखट थौरांगी थबकता अहेनबा मियेंग थमलकले। हंदकदा चिंग अमसुंग तंपाकि मफमसिंगदा तोंगान-तोंगानबा लुपसिंगा वरी सनादुना इंगतप्पा पुरकनबगी मतांगदा यानबा पुरखिबदु पुंगनिंग थौगतनिंगाइनि। इंडिया गवर्नमेंटना पाइखलिबा इंगतप्पा पुरकनबगी थौरांग असि माइ पाहन्नबगीदमक लुप
खुदिंगमक थोरक्तुना सरुक याबियु हाइना सुमहांगना अपील तौखि इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर मियामगिदमक लेबली मतम अमदा दिल्लीदा लौबा वारेपसिंग मणिपुरदा थबक ओइना पांगथोकनबा होनाबदा चही कया मरुम चंगलम्मी ngasi चुरचानपुर अमदी मणिपुरना लेबा के अतै मफमसिंगा पुना चौखत लंबीदा चंगसिनमिनारे लेबा असिगी ओइना लाइरबसिंगिदमक पक्का हाउस सानबा थौरांग लौखलकपदा मणिपुरगी मियामसु चप मानना कानबा फंगले मणिपुरदा युम लिसिंग हुमफुरम सादुना इमुंग लिसिंग कया मरुम इकाई खुमनबा ngakna leiba फंगले लाइरबा मियामगिदमक परमानेंट हाउस सानबा थौरांग अमसु लौखटपा हौरे चही 9 ममांगदा मणिपुरगी ओइना युमथोंग 15 कुंथ्रा रोम फाउबदमक तोटी इसिंग सिजिन्नबा फंगलमी ngasidi yumthom lak 3.50 hena toti ising thakpa fangle haina sumang no phongdoki prime minister na hai ki BJP na luchingba NDA lengak lakpadagi railway network pakthok chauthorokpaga loinena manipur da so rail lambi yoragle jiribam dagi imphal fawwa thuba matamda rail lambi samjinduna manipur gi capital city imphal so national rail network ta yauragani panba yabadi prime minister Narendra Modi hanadi aijol dagi churachanpur da helicopter tongduna chatkani haina thorang toramani adubu nong nungsit ki fibam ka hena fattabana maram oiraduna longpi airport dagi akhanaba flight amada imphal international airport fawba pairakhi madugi tungda Narendra Modi tidim lambida churachanpur fawba gari chatki amasung mafamduda pangthokpa miyam tinba thoram aduda saruk yakhi interna waroisin puraknaba honabagi mami udri National Identity Protection Council NIPCAC ki 15 suba foundation day amadi silver jubilee gi thoram ngasi kaisamthong elangmam laikai da leiba loop asigi office ta pangthokre thoram aduda NIPCAC ki president oina Premjit NIPCAC ki advisor Sunil Karam United People's Front UPF Manipur ki president Nongthomam Rupachandra Manipur Peace and Integrity Council MAPI Council ki president KC Romeo amadi Coalition Against Drug and Alcohol Kadagi President Hijam Priyo Kumar na mithung lensing oina sarugyaki thoram aduga mari leidana NIPCO gi president oinam Premjit na hai chahi ani hena chaitheng nangduna lakliba irang asida central government na waroisin purakna bahona bagi mami udana leiri masida natana ngai hangai haki khatna bagi maong da furuf amana ama engine tawduna leiri national highway sing free movement ohelagani hai ki wafam leirabasu ngasi fawba chathok chasin thingduna lakli oirakliba fibam asida central government na thokliba irang asida nakal anigi Furup singda khena bagi maong da uhana bohona rakpa silai bak thibani amadi tampaki mafam khakta da law and rule laibadong na tawraga khusu khulai kya fagali chingdana thaba asi paikhat pangamdana lagli loina nangasi manipur da prime minister Narendra Modi lakli ba simiyam ya pam matam da lakhidraga chahi ani hen khraba matam da laklaga furup ani gi marakta kari wafam thamga dori bano masida prime minister na matam chana laklam batar badi miyam na mahak po awang bathak ta thagat lamgani haiba wafam sing phongdoki